When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ora, encontravam-se naquele dia em Jerusalém, para assistir às celebrações religiosas, muitos judeus piedosos vindo de diversas nações. Wo der Wind gehütet hat, sind ein Haufen Leute dort zusammengekommen, da sie ganz baff gsi, weil jeder von ihnen gehört hat, dass in seiner eigenen Sprache geredet wird. Zij begrepen daar niets van. Dat zijn toch mannen uit Galilea, riepen zij verbaasd uit. Hoe kan het dan zijn dat zij onze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen. نحن سب إرتين سب ميدونن سب إليامن توم أب مونغو خلت روبان أب أيهودن أب كابودوكيان أب أنطوسن أب إسيان زنبرون أب فرقيان أب أمفليان أب ግብፅን ዓድታት ሊብያ ጥቓ ቀሬስን ካብ ሮማ ዝመፁ ማእከላይ ዓለትን ኣይሁዳውያን ፕሮሲታትን ሰብ ቀርቴስን ሰብ ዓረብን በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብረ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና። Existanto de pantes cae dioporun alos pros alon legontes, titelei tuto enai, heteroi de dia chloiasontes elegon hoti glycos memestomenoi eisin.